sanje in bil papir. In dom obsijan soncem četrnajca. Pred strahom, da ti ne zmoti spanca, Aldo, večno domoljubni tani mir, le minljivih senc našega razuma. Bi zapipel, zamenjal zvezdni prah, ker zdi se nam polarni sil privida. Nič več ti v ono stranstvo ne zavida, naj tam spomin te orosi v tihota. Zadrzewna harmonia. Dasz wysmierny na kopada. Svoj glas menja, kot v letih časih menja narava. Na pomlad je kupo palin, naglo frišan so že ne mali, kar on mora bacali bat, a naglo roko soncu podat. V letih časov se zavže nebo cnuva on pada, čahatuča hrpe. Se oblaknik, on se naravi vode se napit. V jesen pas se pomeri, na suhe perja pada brez skrbi. Tiha je muzika, ker siva mala, a mračno ovija in umira jan. Pozime pa tardua zavrapota. Kar ponavadi pada na trde tla, vjetar pomaha, hrduo šumi, a smo si veseli, če se na snijeh spremeni. Podobno tudi človek. Življenje zapoje pomlad, veselo, polijete močno, jesen, tiho, zima. Svijet gre naprej, Ancajt na nič prespara, vse gre v kraju. Ali se podre, ali zahnije, ali zgori, ali pa se stopi, na vse zadnje, vse gre tu prah. Ankar ostane
U naši duši, dok smo živi, ali u srcu naših znancev, a tisti, ki pridejo za nas, so spomini. Spomini, ki ratajo pravce, zgodbe, pregovori. U spominu je naše znanje, naša modrost, Pa tudi naša slabost. Brez spominu ni življenja. Brez spominu človek bi nabil človek. Če tu doskrat spomini nas težjo, Punokrat nas veselijo, ker v pamet veseli spomini seboj lahko ohranejo. Če imaš čas, ne čakaj časa. Ker čas te bo vedno lovil. Kar misliš, povej rej prijetko po tle, da ti na misel v tamom teče. Če si nedužen, ne se bav. Ker te bo znala zmeram placjat. Pa bodi prepričan, če pokar opečeš, da prita po tle, ti v ovo poberaš. Če se spominjaš na mlade dni, vedi, da so stare reči. Ne hod korak preveč nazaj, da na pamet pustiš tisti kraj. Če misliš na zemlji, na svetu pusti, v dobro srce pusti. Boš prišel na večni dan, bo duša vesela za tvoj stan. Saj Kala, ne dimo se na dvor, nekaj nas čaka drugi dvor. A svidla? Kaj se je zgodilo? So nam usta zapadli. Ma nema, ma kje je pa ratalo? Tle pa hloč. Ma, kaj smo bili krivi? Pije smo. Po naši.
la sprevidi. Ma cazzo io? Kad će od že puno lijat. Mrat mizeri, a ni zahvalili. Oh, ker so tako pridni, sa nas puste samo še sapat, ker bi jih bilo špotna zacjepat. Takova, to tiho, razgledajo strast. Nek kraljo narod, da henja vojka, tudi tisti, ki neće in ki se jih naboji. Takova, grata vse tiho, vse mirno zaspije. Zaspat. Ko bi tijela zaspat. An sanjat, an videt, da vse nazaj pozeleni, da vstane sonce, ki ohrijeva ljudi, an da je kriva, an čajna nahrat se breza zubi. Sanji sada tudi ti. Ali niješ da tole je ščelo veliko ljudi, da tle našejo tako partijali, da bo bolj lahko doline zaspali. An lih tle smo bili, kar Kajšan je mislil. Da smo vsi spali. Ali sanjali. Zadost je. Od do nas naprej na morta mi spijet Od vaših nas reči. naprije na morta V istim jeziku, ki vič naredi. V istim jeziku, ki vič narodi. In glih tam je Kajšan nazaj šel na pot, ki je zmislila, da smo en rod. Ki ne more, ki neće zaspati. Četje, še Bogu se storijo kar. Var se. Dobro večer. Naše društvo Srebrna kaplja je bilo to zadnje delo, ki je pomagal napraviti Aldo do Dolenjih. Mislim, da več ali manj vsi poznata potle vse, kar je naredil, več ali manj veste, ki za velik trud je bil. Pa mislim, da je treba na hitro povedati na drugo reč. Kakšni so bili, kakšna je bila situacija? Kakšni so bili tisti cajti, kar se je tole runalo, kar se je tole delalo. Zato nas pa ni na reč, reče si pa malo drugače. Pojmo malo nazaj. Če pomislimo, da nas vrtajo veliko šlevte, da necimo našega jezika, da necimo tole, da necimo te druge, veliko da bili naumni. No tole odkud je prišlo? Aj navijedič. Imamo naše ljudi, ki tudi pravijo tole, pravijo tele šlevtarije, sem sad vestao, ki treba našega jezika, odkud bi prišlo. Ma odkud je prišlo tole? Na hiter pogledmo. Je druga zgodba, no zanimo samo teh zadnjih 70 let. Kar je finila vojska, je parijelo, da bo demokracija, ampak let je bila demokracija. Je parijelo, da se bo moglo voliti tako srce, da se bo delalo kar srce. Ampak kaj je ratalo? Se je zgodila ena velika reč, ki je ratala tista hladna vojna, guerra fredda. Andrej je ratil nazaj ten konflikt, la meja tako velika, da mi smo bili v tajšnji igri, ki nismo vedeli, ki narediti. Na drugim kraju so bili Rusi, an komunizem, te na tem kraju so bili Amerikani, an liberalizem. In so, Kajšan je odločil, da mi, kot Sloven, nimamo pravice biti na naših tleh. Kaj pomenilo tole tle? Je pomenilo, da se ne moglo tole, se ne moglo te drugega, da so te poletali za tabo, da se ne moglo govoriti po slovenskem. So praticamente prišli nazaj von tisti stari fašist, in do tega se je dodalo pa še tiste tajne službe gladiatori. Tisti gladiatori so praticamente nosili armi po senikah, da navijem za kina res. Tu je tako, kaj pomenilo. Če pogledamo, kaj pomenilo, tega lesa subito po whisky je bil Anfar pre Arturo, ki je moril, je molil
je katekizem učil po slovensko, po našem, ne po jeziku oficial. Za knjiga nismo znali, nismo mješovali. Je učil normalmente, je molil normalmente. Bom, tu on par let so ga praticamente tako oni ponižali, da so ga rušili pošljati sproč. Za njih je prišel en drug duhovnik, lahko je nam tu glave samo za savest prijake, kar je pasalo na malo let. Je prišel pa en drug far, mlad far, ter je prišel en škof zafonatos, je klub, nije bil dost naklonjen na Slovenije, ali je odješ gor, en den na mesto tele Slovenije, enkrat zanimar. Ten far je prišel, je videl, nije bilo tako, kje so upravili, in je začel pomagati, zadelati vse, kar je bilo pametno zadelati. Ten čas tudi je bilo eno malo mladih, bizgulo nas. In to je praticamente nekaj so čulki, da moramo ki nareza ohraniti, kar je naše, kar je bilo naše, kar je do nas naše. In se začeli počasno reči razvijati, ljudje bi začeli ravnati za Božica, rečite v naš Božic, so začeli križovo pol na Veliko noc po slovensko, tiste težke jedu pod utan. Potem je prišel Rečan, taki prerez Rečan. Potem je prišel beneško, za njim beneške pjesmi, in to se je razvilo. In vse teli, recimo, fašist, teli gladiatori so začeli sprašiti, ma ki bo, ma ki ne bo. In kar je prišlo, recimo, velik problema, okoli 70. leta so oni jahali oparklocino biti an tako, an koro, likute na cone, in so vjetali. Ten koro so ga vjetali, in so mislili, da zaprajo vse tako, ki bo. Nije bilo res. Za kje zakreči so šli naprej tranquillamente, se jim moralo ravnati, ma potem kar je bilo smiješno in tole tle, ne reči so pravili tle, nasmiješ. Potem, kar je bil Rečan, so hodili predstavnik od dežele, je bil on pomenik, je bil predsednik od dežele, in je prišel in je pravili, imate ražon, vi ste naprej tako. Dujine so pravili tako, tudi so pravili tako, dujine so pravili tako. In te naši italijanišmi so mislili, da zaprajo ucefajo se. Nije bilo tako, niso ucefali nič, zato nismo mogli ucefati. Kaj še leta potlej je praticamente prišla slovenščina na Kamun. Smo začeli plast table, dvojezične, 29 so jih pobili, 29. In potem recimo se je gledalo tudi na restki, da bi naši ljudje preživeli na prejšnjem sistema. In so začeli ravnati, in je bil podbudnik tel laški far, telo zadnjo kooperativo Duci v Kapolovini. Pomislite, teli desničari so vse pobivali. Pomislite, kaj je bilo do nas, če smo imeli tajšno kooperativo, tajšno zadrugo, ko so tečene vasi, in ko se je bilo moralo narediti. Vse, kar so dali narediti za blokad tole tle, je šlo po cenine, mi smo šle tle, jutre te mlad bojo šle tle. In mislim, da vse tole delo je čas od tistih, so delali tole tle. A dan od telih je bil Aldo Pedoleni. Noi stiamo stati druge, niente è stata resta ai renghe, ma Prerina, Elia Mohorovega, Mario Sajneriva, non si tašni. Eko to je izbiteval povješeno samo eno riječ. Do nas je bil težko za ne stvari, včera. Bo treba velik trud, veliko delo. Brez dela nije par dela. Samo nastojimo se bati. Tiste, ki pravijo šlevtarije, so šlevtarije. A mi moramo biti samo pametni. Bili so vsi naveličani, kjer mladi so se nimer borili za juske, gospodarje, ne za se, an za svoj narod. Bila je ura za priti nazaj na vrh, za pridobiti nazaj staro modrost, se boriti za naše pravice, za dati nazaj dušo našim ljudem. Kajšan je pomislil na beneški bataljon. Nije šlo vse po pot, a druge težave so se doložile. Pa tiste dni
so se usadile korenine, ki so dale nove ideje in novo moč. Ja, tam so bile naše korenine, pa sadu za puno let se nije videlo. Vse je šlo navzdol. Horjelo je pod plemenom, pa je bilo potrebo čakati, da se nekaj zgodi, da plemen spet zagori na našem ognjišču. A novi glasovi so začeli pijati. Prvo je bil dan, potle dva, potle tri, potle vsi. Kam hresta, mladenči? Za kje hresta? Ustavta se. Nalita, detele so naše doline, z rožami flokane, s kostanjem pokrite. Počaktano malo, tle je zdravje, pa veselje. Po svijete nije tako. Po svijete je žalostno, obupno, a težko. Ko bo vesela vsa naša družina, kar kupe bo zbrana okusu in semena.
kjer na ljubezen živa in vse bratre združi, kjer streseni so bili. Kupusa je pokukala. Mirno, tiho rieka šumi. Tesko je bez tebe. Marica nas gubi. Oddaleč, zamišljeno, gledaš v dol. Poslušaš ptičice. Potiho poješ ljudsko pjesem. In tako, mogoče, se bomo spet srečali.
Pusti nam rože. Kajšan, ti lahko počne, če pojmo naprej takole. Umarimo presade vsi, pa to ali ni res. Anna bo. Pustite nam pjet, tako k nam ni všec. Govorite moj kat, pisat an še brat po tistim jeziku, ki mat na zemlji, so njej ljubeznijo, navadila nas je. Pustite nam in vjep se bratre za bratre, so našo družino nazaj upedjet. Pustite nam rože po našim sadit, zvoni za novico po našim zvoni, potlej bodo videli, če znamo še mi, veselo zavliskat, včasih stavi. Rumore, prežo, bene. Quando vuoi, posso. Pustite nam rože po našim sadit, anzi no, taglia. Pustite nam rože. Kajšan, ti lahko počne, če pone naprej takole, umarimo plesa lepsi, pa to ali ni res, Anna bo. Pustite nam pjet, tako k nam ni všec, govorit, anvekar, pisat an še brat po tistim jeziku, ki mat na zemlji, so njej ljubeznjo navadila nas je. Pustite nam in je vse bratre za bratre, so našo družino nazaj upedjet. Pustite nam rože po našim sadit, zvoni za novico po našim zvoni, potle bodo videli, če znamo še mi, veselo zavliskat, včasih stavi. Korito. V koritu, nasred vasi, voda teče brez skrbi. Mojo pamet nazaj vleče, v spomin na stare dni. Čujem lonce, ki se kregajo za te parvice napit, a na rjuhe, ki se šujejo, za njih dušo oplaknit. Vidim sonce, ki tupiču se mi smirjem, se hladi, no pero, kumi se hibje, z eno muho se tovi. Eno dekle v vodo gleda, a njo vpraša, kaj se zdi. Voda mirno teče, videla bom, an to je vsi. Thank you.
kažnjem kraju pa je še bolj težko. Recimo v delením kraju slovenskega kanona, kjer vse, kar je bilo slovenskega, je bilo za zbrisati. Kar je prišlo Aldo nam, so začeli praviti, kar je prišlo tle komandirati. Jaz mislim, se da so se ga bali, zakoniti že tega so vedeli, kaj je Aldo. Aldo mi je komandiral. Aldo nam je dal te pravi ključ za odpreti vrata tistega piča v našem srcu, a v naši pameti, kjer je bilo skrito, kar nismo vahali tehniti na dan. Jaz nisem mogla zastopiti, zakaj tam doma so nam vsi govorili po slovensko, a ker so srečali kajšnjega, pa kajšnjem kraju, ki je govoril po slovensko, so vprašali, kaj ste mislili? Pa v srednjem smo bili Italijani. V dolenjem koncu slovenskega kanona smo bili Italijani, v gorenjem koncu pa Jugoslovani. Za knjiga spod Nunac je bil Titin Čenčič, tako so pravi ljudje. Makuo, če kar sem hodila gor v Maš, so peli tiste pjesmi, ki so jih peli prve leta, kar sem se vrnila gor z Belče, par Maš, na večernicah, do par Svetim Pavle. A kar so govorili v Štarita, par moji non v Hnidnici, je bilo lih tiste, kar smo govorili dol par Černečah, v Srednjem, v Preseljah. Zakaj oni Jugoslovani, a mi Italijani? Tu srcom v pameti smo imeli vsi sladke besede naših testarih. Znali smo jih mi, ki smo se rodili po svijete. Saj po svijete, tata in mama sta nam govorila po slovensko. Zakaj, kad smo se vrnili domov, tu on žlahtele besede so ratali na gobarne. Kje je bila resnica? V tistim kraju srednjega, v dolenjem kraju. Obeden nam je te odgovorili, smo bili Italijani, an konci. Hvala Bogu pa je bila taka skupina mladih, ki je htjela tole zastopiti. Odgovor pa je bil le tisti, pustite par miru, ali pa vijesta hoh tiste v Titinu, v gorenj intervju, ki ćete podamo pod Jugoslavijo. Ante je prišel Aldo, on je puno govoril i odgovarjal na vprašanja, an nam kazu, neha delam, an s tistim od kulturnega društva Rečan, ki se je bil malo pred rodil v Rečanski dolini, ki je resnica. Z njim se nam je odparil novi svijet, ti svijet, ki do našem sparcu smo videli, da je te pravi. Zato Aldo Bohloni. Bohloni v imenu tistih iz dolenjega konca srednjega, ki so htjeli zastopiti, a ti si jim pomagal priti do resnice. Brez vojka, brez kvazat, brez trucat. Bohloni tebe, ki sme prepejil tudi do našega Doriča, a do Pavla Petričiča. S tabo sem se navadila, da se ne sme zatajiti besedo mame. Zak tako zatajiš, a zgubiš svojo dušo. Bohloni, zak s tabo sem se navadila držati ravno hrbat pred sijem, a gledati v oči mojega nasprotnika. Veš, vsaki krat rata, kar si mi ti pravil. Če tvoj nasprotnik ne bo imel kuraže do konca te gledati v oči, zastopeš, kje je resnica. Zastopeš, da ti si bolj močna kon, a brez trucat, brez vojka. Tole si navadil mene, a puno drugim. Na koncu, Aldo, Bohloni tudi za vse ostalo. Jaz mislim, da se lahko navljuvati za prav njeha idej, misli, inicijativa, andil, ki je Aldo naredil v njegovem življenju, bi bilo zelo bolj važno, če bi globoko pomislili, kako, kada, kuo, s kisano skrbjo, s katerim težavom je on mu naredil kaj reči. Pomislimo, kdo stur ni ali noci on posvetil za drugi ljudi. Vprašati se moramo, zakaj on se to delo. Za protagonizem absolutno ne. Protagonizem ga ni nič bil. Deluje za njegove občutljivosti, večjo potrebo, skoraj dolžnost, da reči delati. Zato sebe je bil trdno prepričan, da tale je prava pot, po kateri iti. Bil je za nas severna zvezda,
Dalej pokazuje nam je pravo pot, po kateri iti za ohraniti naše navade, naše tradicije, naše jezik in posebno, da ostanemo tisti ljudje, ki smo. Biblija, naša severna zvezda, pokazuje nam je pravo pot, in če mi bomo znali iti po tisti pot, ki nam je on pokazal, z delom, z učilom, z izgledom, to mislim, da bi bilo za Alda največja zahvala. Veliko hvaležnost smo mu vsi dužni. Hvala, Aldo. Tisti, ki smo bili mladi malo po potresu, se lepo zmislimo, da so bili zares drugi cajti. Za hčerih smo njima pomagali doma po hljevah, po gruntu. Konc koncu, naše misli, naše želje, naše potrebe, naše upanje niso bile doštijete od te velicih. Tekrat mi mladi smo se čuli malo urijedni. Pogosto smo bili prestrašeni, a zasigurno nismo mislili, da znamo vse življenje. Nismo še vahali se troštati, ali vprašati kjeg posebnega, da ni bilo čisto hladko potrebno za preživeti. Rijetko, prav rijetko, kada kajšanje zamudu, za vprašati, ki mislimo ali ko se čujemo. Vsi pa so bili zelo dobri za nas komandirati, a mi smo morali samo mučati, naglo buhati, brez dobene arlihanja ali pa kodekanja. Tu zavojte ga, istan moji prijatelji smo zvesto hodili na seje društva Rečani. A tu smo šapali kjeg posebnega, smo se čuli potrebni. An tole je bošcalo dušo, an pomagalo ti naprej. Zdaj jo povedati to na on, kjer se najdruhod, zares nismo imeli dost valuarja. A še če smo ga bili vrijedni, ga niso dajali. V društvu v Rečanu smo spoznali, da mi te mladi smo mogli ratati kjekvicku samo dobre ročne roke za pomagati na dele. A v tistim cajtu smo se nabrali vsake sort sijenja, ki se je spaljelo tle not, a nam pomagalo ratati tisti, ki smo. Deado je imel sigurno kjeg posebnega, je vsak očitno zastopil. Zdaj jo res glih, včasih tole nas je tudi motilo, ma ne bi umalo. Aldomu so se rodile nove ideje, ki drugi ten čas jih niso imeli še tako ritme. Ankar mu je pa šla na misel, nam je jo ničko ponudil. Bi bilo lepo narediti tole in tole, ki dijeta. Poštudirate vse splest, ka vam bo korlo, šafitate hade vam bo pomal, a če bote imeli potrebo, vsa smo tle. Aldo se nije razmiješal tu, ko smo preštudirali reči, nije kvazavil, se nije ponujil, a se nije stilil, čeprav ga nismo mi kjer vprašali. Seveda Aldo nije bil sam v društvu, pa več par idej je imel od promu. Tole za me je bilo čudno, v osobedne mere. Večkrat mi se je zdelo, da je bilo še preveč lahko takova. Sam je obedne fadije samo povedati, kar bi bilo za narediti, am potle pustiti, da delo ga drug naredi. Sam mi niješ podpovedati, da kašikrat sem prav tole mislila, ten čas. Zlijeta sem zastopila, da tela je pana velika bohatija za te mlade. Ena bohatija, ki imajo malo ljudi, za ponavad, karadan imano idejo, ceno so vižo, da pride do konca glih, tako ki jo je on študirao, a naposti obednemu se vtikati v mes. Tala Aldova posebnost za, recimo, vrec kama na skrit roko, je bilo tiste, ki je pustilo zrast, ne samo najo, ki smo bili ten čas mladi, pa tudi naše snove do nas. Zagzlijeta na Aldo je ostule tajšan, a nje pušču vsakemu nucat svojo domišljijo, imaginacion. Zak nije bil ljubosumem na svoje ideje. Sodelovati v društvu Rečan nas je navadilo že mlade, da če delaš, kar chceš narediti, lijevški na svete moreš na bornik dati za dost dobro,
ali zadost lepo za vse. Moraš biti pravičen in pošten, ko obedan človek na tem svete, pa boš šel nimati tega, ki te bo imel kjer za rec, ki te bo zaničaval ali kvantu odzad. Se mi smo rodili včeraj, vemo, da tek dela, na koncu mora ostati zadovoljen, pa tudi pun žalosti in obupanja, ampak skrat še nasprotovanja. Tala je jedna meja, ki mora stvoriti vsakem odločiti, kaj bo je važno. Delati, am biti neobaranih čud, ali pa ne narediti nič za biti preskrbi. Aldo, an tutte društva, tole so lepo vedeli že od vsakega začetka, an so nimali odločili za delati le naprej. Če tudi, mora reči tole, kaj še enkrat, še mi, ki smo bili prijatelji, smo bili zaskrbljeni, a smo se vprašali, ali baš radi ti do konca, ali je bilo boljše ne narediti nič, ali manjku pustiti malo odzad, kar smo pa pravjali. Tole Aldo nije lajdu, a to zares nije bilo ki, tkrat je prepričaval, da moramo prepejati, kar je bilo v namenu, če jih nije bilo vse napravljeno, tako kot smo se troštali, da te znu zmotiti na on. Zarej sam modno riječ, mene, ki nisam na baka pijavka, mi je sturu pijati z drugim dvijama, za se njega neške pjesmi. Stoakrat sam mu jala da nisam za tuga. Pa vsi moji ne so morali na koncu ratati adan i ja. An tako so nama dal pjesam 3 dni prije, an je bila zares previsoka za me, an je bilo nič hnucu pravde, ne, se nam da more, nam se načuje, nam navijem kure. Kar sem rivala zaslužiti, je bilo, da so me ložili skotrali tam. Sem slušala na odru, ki nisem še znala moj part. Ankeko je le miru, naj grem bolj blizu mikrofona, pa sem delala, kot bi nas zastopila. Tekrat sem bila projezna na Alda. Za kar se tiče pisanja, pa kar sem imela 15-16 let, me je vprašal, če mu storem prebrati tiste moje misli, ki mi je bilo zares odklicati poezije. Ja, je bilo težko pokazati njemu drugemu, kar sem imela tu sebe. Vse tiste žalosti, ki mladost tišenkava, tako zvestuva. Kar mi je vrnul z lapežem, je bilo napisano, bekončeti, brava. 3 manjkane besede, ki so mi dale kuražu, a voljo zapisati naprej. 2 let potle smo tudi pripravili na tečaj poezije za te mlade, te prvi kleokuvali. Pa cajti niso bili še zreli, a nobeden se ne bi upisal. Če tudi, vid skupkajšnji prijatelji so mi daljnih poezije, a sta tle notar, manjmo vsi. A veste, da so vsi pisali, enkrat, so vsi pisali poezije. Ma so mi bili zato vcazeh nam pokazati na dan. Škoda. Istih ima še leta par kraj, če preložem ta idejo. Zadnja zadnje leta smo hodili doskrat kupe v kuvale, prebirati naše poezije, posebno s čezmejnim kulturnim društvom Pobere, od katerega je bil med ustanoviteljem. Čeku mi je dajal za brat, za komunijo bilo puno nič všeč jih sam prebirati. Margarita je vozila, on je sedel blizu in spatazal. Po celi pot, naprej nazaj, 99 prstuva, smo mi 2 govorile, a on je mučil. Ker sem ga vprašala, ali nije štuf našega ščeketanja, Aldo je nimar odgovoril, da njemu bi bilo všeč poslušati. In sem navijem vi. Pa me ne rakalo zares malo krat poznati ljudi, ki raj poslušajo, ko govorejo. Tela je jedna druga posebna bogatija, ki jo ne imel. A mi, ki sada nismo biti mladi, a smo rata žrevelic, kaj moramo narediti za častiti Aldona, tako kot se vidi? Zasigurno bomo le naprej skrbeli za naš slovenski materni jezik, a bomo govorili, a učili, a bomo nucali za vratom pisati, hvaležni usodi, ki nama je storila roditi lih v telih dolinah. Tist študenac idej, ki je bil Aldo, sad je pa del drugo rano, a morda
se je jedno malo zgubila. Mi ne bomo več mogli hoditi tatu hasnjavati željo. Tako rata prav potrebno, da vsak od nas naj se potrudi zaušafati druge študence, tu sebe. Če njih bojo bolj majhane. Ampak ustak je novega lijepega, da ne ostanemo ženi. Ne smijemo ostati ženi od ideji. Zakvemo, da od žeji se umarje zelo prijet od lakot. Bi nam bilo slabo, da bi se zabil na naš fardaman ponos od te velicih. A se zavedati, da tudi do nas, če smo star, konc koncu ne znamo vsega od življenja. Zato pojmo naprej po tisti pot, ki nam je pokazal Aldo. A začnimo na nanem puščati last v roke te mladih. Ne samo za tudi do današnji dan je lahko biti mladi. Pa zato, ker naše te mlade je treba nimati držati v ratingu, jih poslušati, jih podperjati, a ne zaupati. Potled, zakidene. Ostane nimar cajt tudi za potrpjeti smehe, prokuje Romualdo v telovadnici, če muzika je bolj na glas, kot mi smo jo gledali mir. Kar mi je 3 leta od tega Aldo vprašal, če ima eno pesem za srednjebereške pesmi. In se na dan, ki piše zelo malo, zelo redko v poeziji, pesmi, nisem imel nič. Tako sem ujel, da ne. Potem mi je nazaj po glisu, mi je, glej, nam manjka samo ena pesem za končati seznam. Bi se lahko potrudil. Sem vzel v rokah kitaro in sem začel nekaj hostan, je pa šla bom neka reč. Tako da kar 30krat mi je poklical, mi je javil, alora bo, sem mu javil, ja, bo. Ti pošljam teloveč, ti pošljam glas, bo vam besedilo, naredite vi tisto, kar se da. Mislim, da brez Alda mi ne je treba reči zares puno velikih in majhnih reči. Jedna od teh majhnih reči je tela pesem. Sam zamenil očar, pa zares ne vem, če je bojiš videti lepo ali pa ne. Morda sem dan se iskal tiste reči, ki so skrite v zadnjem koncu v srca. Tisto, kar vidimo, je zares tisto, kar je. Ali je samo voda in teče.
Tam, kjer mare zlodreške rijeko v saražnjak se spusti, a kjer frišna kodeljana se no malo pomeri, kjer zahošnja se dolože, a doda njega moči, tam je vas, ki par srcu zmeram boj mene stoji. So moje mlade leta tekle skoraj brez skrbi. Tam navadil sem se igrat, od gostanja na sred vasi. Tam pred štalo balinat, a pred šolo balon zabat. Studenci za vasjo neprekinjeno nam točijo vodo, rijeko pa nas pohladi, kar sonce peče, a zavrijaje kri. Vidim še naše te stare, ki na pragu jo sede, a pomirajo študijanje. Tega, ki pride, tistega, ki gre. Ženate kvantajo, možje poštari, a brez nič posebnega vse gre naprej. Posebno pa je, a mislim za me, da tista vas se kliče Ansio le poza stopno, ker je poezija kaj posebnega, a močno udar v srce.
Per Aldo. A noi che veniamo fra voi, hai dato nuovi occhi per guardare al di là del monte, hai dato mani di rispetto per questa terra e hai liberato i sogni per renderli canto, musica e nuove parole. Ci hai donato la chiave di un portone fiorito, il calore verde della Penza e un balcone su cui il gufo giocherà sempre con la luna. Ora siedi fra i grandi, lasciaci e siamo tanti qui, una candela accesa, per quando sarà il momento e troveremo una strada e parleremo ancora con te di poesia. Aldo che è tornato alla casa del padre. Il silenzio, l'ombra delle parole si perde nel tramonto. Il cuore nella mano, il sorriso. Ah, quel sorriso raro e lucente, sfuma nelle menti incantate, con gli occhi chiari, densi di dolcezza. Ci saranno altre valli, altri tramonti o sliperati del cielo.
L'oro rosso tingerà le cime di quei monti sognati. Un canto avvolgerà dolcemente un'pianta, ogni sentiero. E nel silenzio denso di sogni già si perde l'ultimo pensiero. Beşka bir şey
si kupes mod le zbrani, an se moj ti napri. Sam duh via, kako je težko imeti v sebe, kar se ne more dati, kjer nezmeren sijenje pade na te dobro zemljo. Pa veliko se ga je sparijelo, ampak tle, ki si odšel, je tle oživelo. Vso to je življenje si čakal pomlad in je pa šla, kuti si odšel. Zbrale so se vse tiste dušice, ki toja ljubezen je ugrijala povsod. Častili so te, ker nije bilo mogoče imeti krivice do tebe. Naj ti spijet venčna luč. Ti za nas boš naša luč za veliko manj.
Arrivi usiku pomali, prenese vse težave, za dan se razsvetli. Sikus labiriti, bibli veseli, a naša družina zna. Se non una sequenza ordinata di punti, e le costellazioni se non un agglomerato di puntiformi stelle, radunate dalla fantasia a rappresentare qualcosa. Eppure tutt'ora dicono che ti sei spento, che più non sei né punto né linea, né stella né costellazione. Gli uomini passano e crolla la loro civiltà e la loro cultura. Figure la fantasia più non crea, ma la natura ancora sparge sulla terra fragilissimi punti e un'ebu luna plava. Nel vino che sorseggio tu dormi, sapore di uve acerbe, di terra umida e di pendii maledettamente scoscesi. È il tuo tintorio, te lo ricordi? Come trattenerti, or che sei ancora più fuggitivo e la memoria si corrompe? Non avverrà che anche tu sarai dimenticato come gli altri amici, Narciso e Amabile, nonna Emma, la figlia del Valle, Elisa? Eppure tu torni. Dicono che ti sei spento, che più non sei né punto né linea, né stella né costellazione. Come bevendo il tuo vino indagavi te stesso, or so che offrendolo assaggiavi l'ospite. Con sguardo furtivo aspettavi il giudizio che avrebbe mostrato a te chi ti stava di fronte, se e quanto fosse stato idoneo. Anch'io più volte fui così da te pesato. Eppure tu, che non puoi tornare, torni e spargi fragilissimi fiori. Podleušávate písme napísané srdcem, zamítej a nesítej domů za vámi, vsáké druhé strany. Čekaj som dan,
se zaprede tato telo knjigo, morda pomisli, da tela knjiga ju nisam pisao za vas, ma za ne. Sam pisao telo knjigo, sam jo izdao puno lijepotleh, ki sam napisao kad je nota. Kjer sam začel pisati, ne za sem je pariralo, da imam telo voljo. Sem začel pisati na malo par sile. So bile tiste leta, kad smo začenjali v nas senjabeneške pjesmi. Za prvi senjan nije bilo besedil za dat kaj še nemu za napraviti glazbu. In tako sem moral se malo protruditi, sem pomislil, zakidene mora biti, da ni tako težko napisati par besed, tam deti noter, kakšne misli, kakšne posebne misli, da ratejo lijoš ambuešte pjesmi. In tako sem se ložil to noviče, sem malo prehrunil, ko se skladajo besedila drugi avtori, in sem zložil noter moje te prve misli. Tako sem začel pisati. Potle leta po leta, seveda, sanjanje so naprej, a nisem moral iti tudi za njim, ali naprej pisati. Potle sem videl, da je iskratki rad rokjek dobrega in me je bilo malo parijela kuraža, a sem šel naprej. Kar je v teh pjesmi nije nič posebnega. Je, kar mislim, ima vsak človek na svete v svojih mislih. No malo težav, kakva nesreča, ljubezen, kakve veselice, kakve lepe reči, lepi prestoli. Vseeno malo, kar je živega in pomembnega, lepa nas lepo beneči. Zato vam mislim, da kar boste prebirati te knjige, te poezije, prebirite jih, ne kot da bi kaj še drug napisal za vas, ma kot da bi samo vi sami sebe napisali, tako boste, mislim, uživali, kar je napisano v teh pjesmih.
Kulturno društvo Rečan v sodelovanju s Leško Faro in drugimi slovenskimi kulturnimi društvi vam je predstavilo Zrnje moje duše, večer za Alda Klopiča. Poslušali sta glas Alda in v programu so sodelovali Daniela Lencova, zbor Rečan, Roka Boje, duo Vanelli, Lidija Žnidarjeva, Cecilija Perinova, Emanuela Pitažova, Martina Ževceva, Katja Blecova, Michele Graziella, Gianni Vuku, Margherita Fabianova, Davide Lorti, Elisabetta Riurajeva, Andreina Cekova, Renzo Žnidarju, Fabio Kovačuk, Miha Obit, Kristina Tedolenjik, Mala Mila, Davide Tedolenjik, Lucia Gazzino, Čeče za ljubezan, Trepetički, Ornella Ferrari, Martina Marmaj, zbor Fajna banda, Anna Pečenova, Nikolo Vuku, Igor Blažo, Marika Blažova, Eliza Kosova, Sofija Pleščova, Luiza Kapacova, Monika Obličanova, Mario Midun, Združeni zbori Nediških dolin, folklorna skupina Živanik, Ambenesko gledališče. Zahvalimo za tehnično delo Giuliana Padina in Andreja Jurša, Luizo Tomazetici za Kukuco, Inštitut za slovensko kulturo za pomoč in za vse Klocijane, ki so nam odprli vrata hiš in pripravili saščine. Lucija Koščak za slike od kolendarja. Zahvalimo vas vse, ki sta tle z nam, in vse tiste, ki so nam nekako viže pomagali. Posebna zahvala Elizabeti Guštin za režijo. Hvala.
אני zahvalim se, ma posebno htjela zahvaliti Elizabeto, ki je zašijala tele ideje, ki smo malo kupe zložile. Se mi zdi, da je zašila lepo. Se mi zdi tudi škoda, da nismo mogli narediti par hloc, kjer smo bili že vse napravili, ma šlo ma tako je ratalo. Se trošta ne bilo vselih lepo za vse. Ne vem, kaj vam reči. Bi poklicala Elizabeto, da bi htjela dati manjko 2 rože. Elizabeta. Questa cucuzza che ci porterà fortuna ogni anno. Guarda.